Ndabashimiye mwe mwese mudahwema kudukurikira umunsi ku wundi mu biganiro bitandukanye tubagezaho. Nizere ko aho muri mu bice bitandukanye by'igihugu cy'u Rwanda mukomeje kumererwa neza. Nje ndi Daniel Niyonkuru. Muri iki cyumweru dusoje habaye ibintu byinshi bitandukanye, aya akaba ari amwe mu makuru yaranze iki cyumweru dusoje. Muri iki cyumweru dusoje, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame yakiriye umwe mu ntumwa 12 z'itorero The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, David Bednar n'itsinda bari kumwe, aho banagiranye ibiganiro byibanze ku mikoranire igamije guteza imbere uburezi n'iterambere ry'imibereho myiza. Aba bayobozi bombi baganiriye ku ndangagaciro zikwiye kuranga umuryango ushingiye ku myemerere, ukorera abaturage ariko bakibanda ku nzego zirimo uburezi n'iterambere ry'imiryango myiza. Iri torero kandi riherutse guhuza abayobozi baryo bo mu Rwanda n'abo mu nzego zitandukanye mu kuganira uko iri torero ryakomeza guteza imbere uburezi mu Rwanda no gukora imishinga iteza imbere imibereho myiza y'abaturage muri rusange. Mu mikoranire na leta y'u Rwanda, The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints iherutse kugirana amasezerano na Minisiteri y'Uburezi ku buryo abanyarwanda bashaka kwiga muri iyo kaminuza banyuze inzira izwi nka online bazishyura ikiguzi kiri hagati y'10% kugeza kuri 50%, ndetse buri munyeshuri akanahabwa mudasobwa yo kwifashisha muri ayo masomo. Ku banyarwanda, kwiga muri iri shuri byatangiye mu mwaka 2020 bitangirana n'abanyeshuri 98, ubu bikaba byitezwe ko hazakirwa nibura abandi banyeshuri 450 mu mwaka utaha. Mu mpera z'umwaka ushize kandi, u Rwanda ku bufatanye n'abafatanyabikorwa barimo The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints hatangajwe ko hagiye gutangizwa uburyo bwo gukorera amagare abafite ubumuga nta kiguzi. Imibare ya The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints igaragaza ko mu myaka 5 yari ishize imaze gutanga amagare y'abafite ubumuga arenga 4,500. Dukomeje mu bindi byaranze iki cyumweru kandi, muri iki cyumweru dusoje, Perezida w'u Rwanda Paul Kagame yashimiye mugenzi wa Repubulika ya Congo Denis Sassou Nguesso wongeye gutorerwa kuyobora iki gihugu cya Congo Brazzaville. Mu butumwa Perezida Kagame yanyujije ku mbuga nkoranyambaga, yagaragaje ko yifurije ishya n'ihirwe mugenzi we wa Congo Brazzaville Denis Sassou Nguesso, aho yanakomeje kandi agaragaza ko u Rwanda rwishimira umubano n'imikoranire myiza ikomeje hagati y'ibihugu byombi. U Rwanda na Congo bisanzwe bifitanye umubano n'ubufatanye mu bya diplomasi na politike, kuko muri Kamena mwaka 2016 u Rwanda rwafunguye ambasade muri iki gihugu cya Congo Brazzaville. Muri 2011 u Rwanda na Congo Brazzaville byagiranye amasezerano y'ubuhahirane n'ubufatanye mu bijyanye n'ingendo zo mu kirere, guteza imbere ubukerarugendo, ingufu, umutekano, ubutabera, ibidukikije ndetse no mu burobyi. Mu mwaka 2023 Perezida Kagame yambitse Denis Sassou Nguesso wari mu Rwanda muri icyo gihe mu ruzinduko, amwambika umudari w'icyubahiro witwa Gaciro, amushimira umuhati we mu guharanira iterambere rya Afurika, aho yanamugabiye inka. Denis Sassou Nguesso w'imyaka 82 yatorewe manda ya 5 yo kuyobora Repubulika ya Congo ku majwi 98.82%. Nanone kandi muri iki cyumweru dusoje, Perezida Kagame na Madamu we Jeannette Kagame bakiriye ku meza itsinda riyobowe na Francine Loflac washinze Francine Loflac Foundation y'i New York muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, banafatira hamwe ifunguro rya saa sita. Iri tsinda riyobowe na Francine Loflac rikaba ryari rigizwe n'abageze mu Rwanda ku nshuro yabo ya mbere, barimo abayobozi mu nzego zirimo uburezi, ibijyanye n'imitungo itimukanwa, amategeko, ubugeni n'abandi bo mu itangazamakuru, tutibagiwe n'abo mu ikoranabuhanga n'abakora imirimo ijyanye n'ubugiraneza. Uyu muryango ukaba warashinzwe mu mwaka w'2009, buri mwaka ukaba ufasha abagore babarirwa mu bihumbi gushora imari mu mishinga itandukanye irimo kububakira ubushobozi mu bijyanye n'ubumenyi mu by'imari, ubucuruzi, bijyanye n'ikoranabuhanga na mudasobwa, ubukorikori n'ibindi bigiye bitandukanye. Muri iki cyumweru kandi ntitwabura kubabwira ko Madamu Jeannette Kagame yongeye kwibutsa ko abagore bafite uruhare rukomeye mu iterambere ry'igihugu, abasaba guhindura imitekerereze n'imikorere kugira ngo bagire uruhare rufatika mu kuzamura imibereho n'ubukungu byabo ndetse n'igihugu muri rusange. Ibi ni ibyavugiwe mu muhango wo gutangiza inama nkuru ya 6 y'urugaga rw'abagore rushamikiye ku muryango wa FPR Inkotanyi yahuje abarenga 2000 mu ntara Arena ku itariki
21 Werurwe y'umwaka wa 2026. Byongeye kandi Madamu Jeannette Kagame yagaragaje ko abagore bafite amahirwe n'uburenganzira buhagije, aho yabasabye kuyabyaza umusaruro nta wundi barebeyeho cyangwa bategereje ko abigiramo uruhare. Yakomeje asaba abagore gukunda igihugu no kugikorera mu buryo bufatika, agaragaza ko iterambere ryabo ridakwiye gushingira ku bandi ahubwo ko bakwiye kurigiramo uruhare bo ubwabo, aho yanagarutse ku mwanya w'umugore mu muryango, ashimangira ko ari we nkingi y'ingenzi mu burere n'imibereho myiza y'abagize umuryango we. Mu gutangiza inama nkuru y'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye kuri FPR Inkotanyi, yaje ikurikira inama nkuru y'urugaga rw'abagore rushamikiye kuri FPR Inkotanyi. Uwimana Console, Vice Perezida wa mbere w'uyu muryango, yasabye urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge n'izindi ngeso mbi zangiza ubuzima. Mu butumwa bwe, Uwimana Console yashishikarije urubyiruko kuba maso no kwirinda ubusinzi, ibiyobyabwenge n'indi myitwarire ishobora kwangiza ejo hazaza habo, abasaba kwiyubaka kugira ngo bazabene igihugu bafite akamaro ku gihugu no kuri bo ubwabo. Yagaragaje ko ibiyobyabwenge bikomeje guteza ibibazo bikomeye mu mibereho y'abaturage, cyane cyane mu rubyiruko, bityo ko bikwiye kurwanywa n'imbaraga zose. Ku rundi ruhande ariko, Uwimana Console akaba yarasabye urubyiruko rwa FPR Inkotanyi gushyira imbaraga mu gutekereza ibisubizo bishya by'ibibazo bibangamiye abanyarwanda no kugira uruhare rufatika mu kuzamura imibereho y'abaturage. Mu gusoza iyi nama nkuru ya gatandatu yasojwe n'iy'urugaga rw'urubyiruko rushamikiye ku muryango FPR Inkotanyi, umunyamabanga mukuru w'umuryango wa FPR Inkotanyi Ambasaderi Bazivamo Christophe yasabye urubyiruko kurangwa n'indangagaciro nzima, kwirinda gukoresha nabi imbuga nkoranyambaga, kurinda isura y'igihugu cy'u Rwanda, kurwanya imvugo mbi n'amacakubiri, kandi bakimana igihugu cyabo cy'u Rwanda. Mu bindi byinshi byabaye kuri iki cyumweru, ntitwakwirengagiza ko kuwa gatanu tariki ya 20 Werurwe y'umwaka wa 2026 abayisilamu bo mu Rwanda n'isi yose bijihije Eid Fitr, umunsi mukuru wo gusoza igisibo cy'ukwezi gutagatifu kwa Ramadhani. Mufti w'u Rwanda Musa Sindayigaya yasabye gukomeza gukora ibikorwa byiza no kwirinda gusubira mu byaha nyuma yo gusoza igisibo cya Ramadhani. Mufti Sindayigaya yasobanuye ko Ramadhani ari igihe cyihariye cyo kwegera Imana no kwiyubaka mu mico myiza, asaba abayisilamu kudahagarika ibyo bagezeho mu byiza bakoze muri icyo gihe, aho yibukije ko gusenga, gufasha abatishoboye no kwirinda ibyaha ari ibikorwa bigomba gukomeza umunsi ku wundi, kabone niyo byaba ari bike ariko bigakorwa ubudahagarara. Umunsi mukuru wa Eid Fitr wizihijwe ku rwego rw'igihugu, wahuje imbaga y'abayisilamu mu isengesho rusange, rikurikirwa n'ibikorwa byo gusabana no gusangira ibyishimo mu miryango, aho umuryango w'abayisilamu mu Rwanda watangaje ko mu kwezi kwa Ramadhani wakusanyije amafaranga arenga miliyoni 38 z'amafaranga y'u Rwanda, yakoresheje mu gufasha abatishoboye kubona amafunguro ku munsi wa Eid Fitr, aho hatanzwe toni 20 z'umuceri. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu muryango Sibomana Salimu yavuze ko kwegera Imana ari inshingano idahagarara, anatangaza ko imyiteguro y'urugendo rutagatifu rwa Haji iri kugenda neza, aha abayisilamu 68 bazajya muri Saudi Arabia mu kwezi kwa gatanu. Mufti Sindayigaya yongeye gusaba gushima Imana ku mahoro u Rwanda rufite, anibutsa abayisilamu gukomeza ubumwe n'imikoranire, cyane cyane mu gihe hari ahandi ku isi, by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati, hari umutekano muke bitewe n'intambara z'urudacya zihahora. Muri iki cyumweru dusoje ku itariki ya 21 Werurwe y'umwaka, Perezida wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni na Perezida wa Kenya William Samuel Ruto batangije ku mugaragaro umushinga wo kwagura umuhanda wa gari ya moshi uzahuza ibihugu byombi, nyuma ukazagera no mu gihugu cyacu mu rw'imisozi igihumbi cy'u Rwanda. Uyu mushinga uzanyura mu bice bitandukanye bya Kenya birimo Naivasha, Kisumu na Malaba, nyuma yo kwinjira muri Uganda werekeza i Kampala. Nyuma yaho hazakomeza igikorwa cyo kuwugeza mu Rwanda, hagamijwe koroshya ubwikorezi n'ubucuruzi muri aka karere ka East Africa. Gitezwe ko uyu muhanda utazagarukiraho gusa, kuko uzanagurwa ugakomereza mu bindi bihugu birimo Burundi, Repubulika na Demokarasi ya Congo, Sudani y'Epfo na Repubulika ya Central Africa, bityo ugafasha mu kongera ubuhahirane n'imikoranire mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba. Ruto, Perezida wa Kenya, yagaragaje ko uyu mushinga uzafasha
uzafasha cyane urubyiruko kubona akazi ndetse ukanazamura ubufatanye mu bukungu hagati y'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba. Biteganyijwe ko igice kiri hagati ya Kenya na Uganda kiziyongeraho intera ya kilometero 643 kikazatwara amafaranga agera kuri miliyari 8.5 z'amadolari y'Amerika, kikaba kizafasha mu guteza imbere ubwikorezi bwo mu karere no kugabanya igihe cy'ingendo cyakoreshwaga hagati y'ibi bihugu. Ni nuko dusoje amakuru yaranze iki cyumweru. Reka mbashimire cyane mwese twayabanyemo. Nge ndi Daniel niyo nkuru. Hagati aho reka mbifurize gukomeza kunogerwa n'ibindi biganiro byacu by'ubutaha.